I-EFF itimisele kwenta nobe ngabe yini kugucula lesinqumo. Lesinqumo sitawenta kutsi bafundzi labatinkhulungwane letingemashumi bangakwati kubhalisela kulesikhungo. The court must direct or instruct the Minister of Higher Education to reverse these decisions of wanting or willing to reduce the number of students or first-year intakes at UNISA with 20,000. That's what we want, and we're not going to compromise on that one. Kule nyanga lengcile indvuna yetemfundvo lephakeme Blade Nzimande wakhipha sinqumo sekutsi letikhungo letifundza ngeliposi kumele tinciphise sibalo sebafundzi labacalayo ngetinkhulungwane letingemashumi. Lokhu kungenxa kutsi NSFAS angeke ikhone kubhadalela tifundvo tabo. Kepha bafundzi abavumi. You cannot come now tell us that you don't have money. You are a government. You are there, Blade, you are a minister. Make plans. Those 20,000 students, they want to go to school and they qualify to go to school. I-UNISA beyithetse bafundzi labacalako labatinkhulungwane langemashumi kepha igcine seyehlisa lesibalo sabatinkhulungwane letingemashumi kusenjalo ikhomishana lemalungelo eluntfu ne-Black Lawyers Association batsi lesinqumo salendvuna sinamcondvo ngobe sitawuncisha titjudeni litfuba lekuyofundza kulesikhungo semfundvo lephakeme ngoba bangeke babe nemali yekufundza. Sinqumo sisagodliwe.